sermon kisu ahin pen the thini pini ki bangdak aputhak arju pon sina kardom bithung PHLC fans ke lang ran on phan de begin bang thung pan kardom baje lo kardom element sermon kisu pini li tum da karbi richu hongjayan ki wang long la ke ning sanfik dan ke karbi richu ke hai ke abi tin ko do with andum phan stemi Europa jero la bending sing sanfik lo alang tum na puan kamang ruti orang bong semia por nang cipi pen itu mana nang cetong ji pen kang por na pot alang itu anding nglong pen jero kasi dari itu mda kating ki pon ji da pen than pon ji ke penangan andu na lam tu ati karbi ya khai ati karbi ju dan ma tum pacan pon nang ji tu tang te itu hai ben bidi sure ke an pon ji pon ji ni nak anang kale lo kasi bithung PHLC fans kelang rat doan pun pun ke karbi yang long adang te bibi Tong gitu karbi le benang tan gitu karbi tong pana instantly bikin pen kan sama kardom itu man itu kaki ricu dah kerja tu lindok kuat pintu market itu ada yang pandang itu peng aman peng penang itu amnuan itu sejak meeting ricu ke hajong si jangan pula tante tinggal kami rumah lo Janganlah. Ante ni itu nono frang manting dia sobat setelah aroma ting dipinangi na oleh dia pernah cuci dia kobang Itu mah reco kan. Pembahasan itu mah reco loh. Kan itu manting Indonesia, manting dan timur akhirnya. Adun tu, roncor tu, roncor ni tak full ya. Adun tu, kiling ni tak full. Lagi. Adun tu rompilin doko. Apor kuruna tong protong seman mata sontok. Or kelong tu mata parmesan dan lewan nasi doko. Itu lewan ketinggi juga si tuan nasi tu. Ada dunging koi di apor lam dan jauh nasi. Lapan si manting di tempat yang disini dan lapan karbon. Bang, ini itu General Secretary Sarkiri Romphar Alangli, PHLC dan General Secretary. Lapan Alangli Suren Kramsa Alangli Aprang Lamet Amei Pulo lapan non ke itu Aurahat LAC PHLC dan Ketua Presiden. Lampar ke apor dam dan pugadi hati-hati sedang itu dah West Karbi Anglong anak tu PHL kewan ke alam lapuson nili akita pohide si mi pohon alu pohide po apran ini nang lipat ricio ke hai pan pipo
Alam apa nggak nih? Portejir kok. Nang lanjut tapi alam ada di faktor review of file lo nggak Man kido akehai ramsing ronghan karbiricu rongarak ronghang rongbong west karbianglong. Alam tepi serwan kep mate sarban kep mate akaprek amen seta karbi akhei haku pen kewang bon rong rup lapen long ri kacari acome traditional village council kusirku nolong amen kopima peklar dak Nangji pu kaconing ri karbiricho ke hai kardom deng itha nilitu jiroi asor aphan nangli ingno kapar jablong lapen lam kapaning jelong lapen bangso akido nangli phan kapijir long apor nangli phan ning aklong pen chorolo karbi along ri ingsam jin pen kacari ponthek apot nangli phan pini arni bangso kido alam nangli ingno kejai alam lapuson. Number 1 India adet independence ke han ke cheng pen ilitum India amunit atum jad ason seta emet han hakko pen ke wang bon rong rup lapen long ri kacari acong mei pen ajutan lapen aron ateng pen cari long nangji pusi cethan bong lo Mahatma Gandhi labangso hakko pen ke wan bon rong group lapen long ri kacari aron pethi nangji pusi RD pidun o la potsi tharuk resir kebra troksir kebra hinian ingkan India a constitution troksir kebra ke thong aphong ke la 73rd Amendment ahut Constitution arlo Panchayat aron thabdun thotlo lake chapter 9 ZG an labangso hakupen kedo a panchayat ke ningkan surihingira harok sot ke lar nangji dolote larpon pecet pecatsi asai pedo ibonglo Bihar UP Delhi Haryana, Rajasthan bithe ke aprang aput aponchayat non ke khap ponchayat kusigipu lata dobongla. Number 2 India a government aning ke hang ke rong group bithe development akam ke claim nangji an ponchayat aphanle hodai detra ke claim iji atangka anta ponchayat aphan lu et nangji pulo Ladakh eson alam do thulo alam ke lapuson ke chi atu aponjat ke sik schedule along ri angkang arlo ke bi nang ne pu India a constitution article 243M along ke tok do la anchota kalilang ke chi atu aponjat ke sik schedule along ri angkang arlo bi long le pu The Assam Panchayat Act 1994 Section 1 along ta kitok do la kitok det athike inglong akhei atum aphan kelang un e apon gali ilitum inglong akhei ta emithan hakopen ke wangbon rong rup kacari achong mei dorep apotsi la inglong akhei tin atum amit hang arong group kacari acong mei le development asai an kapi claim FG aphan government pen tangka keng det pen ludet nangji pusi government kipu la pen inglong akhei tin atum hako pen kewang bon rong group pen long ri kacari acong mei kapi vir vedet ra kapering vera Kapi claim long verji upon India a Constitution Article 243D along pudekle. Ponchayat ke rong group kacari acong mei. Amen ke akheitin atum kace hang rep
aling setami pusi aron along top that level. Bisara nam servan kep mate sarban kep hello karbi atum aponjat level. Dorbar snom hello khasi atum aponjat level. Raje naisokho hello dimasa atum aponjat level. Injang teruk benyo songsat wen hello rengma atum aponjat level. Number 3. Aprang pen kapa prang tang kece atum aha ko pen ke wang bon rong rup pen long ri kacari achong mei ke poncha helo lake ban olo ningkam surihini ra pharoke thom aprang pen ta do ancient history of and traditional village council to apan arleng alam pen ke hakko pen ke wang bon rong rup pen long ri kacari achong mei pule pudet seta jogji dahan traditional village council mate haku pen ke achong mei puke isi sung lor achong mei amen kali lake pirthi atha munit akhei ke doan atum arong rup kacari achong mei aphan sikipu lake inglong akhei atu arong rup kacari achong mei aphan le kaparno jot kali la potsi constitution article 243D la pen 6 schedule angdeng pihini angdeng so isi la pen ajir EFG along kipu kaselam nangji aron along inglong akhei atu aphan hukum ketho ateng pen karbi la pen inglong akhei keto an atum ametham alam pen haku pen ke wan bon rong rup pen long ri kacari achong mei non cipiklang si avediat po apot latun along ke tangkap ta nang lu lelu jat asai ta claim long lelu akin nang ta avediat po munit atum la hai achong mei along ke damji account ta avediat si achong mei hey thi joy po pejo pen karbi lapen kaprek inglong akhei ajutang virpo. Number 4. Lason karbi hakupen kewang bon rong rupen long ri kacari ajutang kapevir wedetji aphansi surihini rakre sianingkan ahut penang an apin pomar habe lapen karbi ricu aphan amata arju dam horlo alang litung pen lam ke long dam ke nasi dila perselan ke kualam dia putar bagalang itu ke bagan nah soal kulang kan bisa tu alam lo nasi ini tu soalong ini permission di mati mantel serban ke pu mohon kapitla alam ke la ke kalang long dia long ke serban ke deh nama ke serban ke prima serban ke picu nasi serban ke umne long dia long ba habe bangki lapen mutia bangki hemai bangki burtemen hemai habe bangki lapen hemai bahini terangke bahini lapen burtemen bahini sisteman ke silason sihala long dia long lagi bangki cualam he sihat soalni muhe kalangi agai kisah pai ala dak si lahan lo bahine si pinjom samela soalan ka pinjom miti la ke sahala tuyu ne lo ne mane la servan ke pakit ba arona dong am dong la tu pekla ne ki bilu ne bola ba ke la ke la kan miti galam lo alang pekla lo sinon itu non ricu pendalo itu mana haro ari deng si bang bago nang yang lo dan kusoma ating mulong liyong parmate kengkianong kapasita ke kapat sorkar long kita ke kapat kusialang pinong jauh bagong berarti ahok nama ke servan ke bukan halah lo ke ili tumhen ili buat kecupan kecualong tapi itu mah kewan korasi nada ke laki rong lah anak rong lah kecualong tapi itu kecualang kapuna kapina apa disialan servan ke pusat Clemon kimia kamne kimia rone purute ile tumden parison di kumte pina atau pina ne kore la tangi chupen mate agam haru pen
la hukum kuasa lo bangga pikir mi dam mi apa itu mengambil teh arwanda bangga kereta kuman jadi asi sorta semua monte dong liang konon kerja dan mau pagi tak pasti alam itu nang suami banglo tapi ini di pera bangga atau serwan ke ku kapit ciri apa tapi pagi kaya pan bangga ini cuma enam rupiah bersama ke kau ini mah Pakistan ini mah pinjam mana bangga di nur pera bangga lagi ini tuh cikoi saat pun tapi pilih nak kosong sini kita pulau Islamnya ricu dolar ni pera aku bang ya aku dia dolar porla dina pera aku kotor salam dia putar servan dia putar khan tuh ni bangga ini yang tiga pan nalu karton jalan keluar narong cari dapat sebenarnya pada ini bentuk gantung mereka ini gantung orang yang lain sewan cat pohon mengenai pakai kadang mau ada sewan cat boleh anak itu juga matapan pangan lagi matapan ada kawan pensai dan ada paling jauh itu kawan pentak lalu mereka kawan surat terbalanti kalau terjadi kawan si ahok ini tidak amen tidak terjadi. Kemudian nukar bengol itu tadi itu pasti sebelumnya bangkai datang ke sewa nah pada pertama kita harus jalan ala kawan saya loh kerja jadi kawan itu kerja nomor sewa harus dijual di sini bangkai sewa pokok kawan itu kalau berbangkai kawan itu pokok nah ini kalau kita bangkai kita posisi kita bangkai kawan tadi tahu tapi amen kita cok kawan amen lah cok kita harus ada tahun itu ini nanti kita itu soalnya lah biar nak mana biar amen lah cok apa yang dia besok pada info aku nak info rong kami nak hukit bah ha rong dia pada aku rong tak itu lagi rong tak itu nanti info dengan mana rong jangan mana kita dengan mana hal itu rong itu cek apa itu tentang cek rong itu kecari apa nanti mau kita cari penemuan pendapat wan itu dicicil ini nih rong ini masalah itu lah kami pemikirannya beda itu ketinggalan apa lah habis itu berhambat kesolan nui lo habis itu ben cuma ya sama seperti kalau emang kecil lah itulah perjalanan pemikirannya beda kan sehat betul ya, seperti itu. Nah, jadi kan kok masalah kian pembukaan. Kalau ini mah lawan koreksi, pemaji kau ini, sama je kau nak kau ini betul. Mah, isi piram te alam ni kan ada. Bi, ya, sekarang kita habis bangkai je mesti. Di kom begitu di dalam sewan keduple jadi habisnya penpul di petin jadi jangan lapsal cuma lapsal sebagai perai lah pemangkin coba mana itu lah kita lebih dalam seperti korban thì phải có mà cái nhau bị bệnh thì chính bài có xin ăn tụi nó tầm trong cái nhà mới cái của cái phát triển này cũng nghĩ là cái mong muốn đi là nó là người còn cái kế hoạch sao bên sao nó rất là nhiều nè rất là nhiều coi nè chỉ có sao